Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri Kigali Line TV nizere ko umeze neza cyane. Amakuru ahari ubu ngubu yihutirwa ngiye kukubwira nuko umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Intare FC mu gikombe cy'amahoro ariko kagenda uhindurwa wimurwa kubera impamvu zitandukanye. Ni umukino wagiye uvugwaho cyane, wagiye uvugisha abantu benshi cyane, ni umukino wagarutsweho cyane. Ubu ngubu noneho umukino nabyo bikomeje kuba amayobera, bikomeje kuba gaterera nzamba. Abantu bakomeje kwibaza bati se bizarangira gute ibintu bya Ferwafa n'Intare na Rayon Sport? Si umukino uzaba ntago uzaba, ese Intare zizaterwa amaga, ese Rayon izaterwa amaga? Abantu benshi bakomeje kwibaza koko mu byukuri nihe kipe izakomeza nyuma yuko habayeho umukino wa mbere ubanza aho ikipe ya Rayon Sport aho ikipe ya Intare FC yakiriye Rayon Sport kuri stade Ikirenga Ishyorongi. Umukino karangira ibitego bibiri bya Rayon Sport kuri kimwe cya Intare FC. Umukino rero wagombaga kwishyura, murabizi ko utabaye kubera ko hagiye habamo impinduka rimwe na rimwe, kazamo Ferwafa, kazamo Rayon Sport, Intare nazo zikandika. Minsi ishize Intare zari zanditse ibaruwa zandikiye Ferwafa zivuga ko zibona ko zarenganijwe kuko umukino wagombaga kuba utabaye, zo zikabona ko bigaragara ko nyine zarenganijwe. Hanyuma rero Ferwafa yaje gusubiza Intare, ibandikira ibaruwa ibabwira ko iteshe agaciro ibyo bari basabye cyangwa se icyifuzo cyabo cyangwa se ubusabe bwabo. Hanyuma rero igihari nuko Ferwafa yaje gutangaza ko uyu mukino wo kwishyura ugomba guhuza Intare ndetse na Rayon Sport uzaba ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, ni ukuvuga ngo ni ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru kigiye gutangirisha. Hanyuma rero nyuma yuko Intare zimaze kubona ko zizakira Rayon Sport izazakira muri uyu mukino wo kwishyura, nazo zandikiye ibaruwa Ferwafa zimenyesha ko ziteguye gukina uyu mukino. Aho rero ngiye kugenda nk'usomera iyi baruwa Intare zandikiye Ferwafa. Kigali kuwa 25 kwa kwezi kwa gatatu 2023. Bwana Perezida wa Ferwafa, impamvu kubasaba gutanga umucyo ku kibazo cy'umukino wa Rayon Sport vs Intare FC wo kwishyura wa kimwe cy'umunani muri Ferwafa Peace Cup 2023. Dushingiye ku ibaruwa nomero 137 Ferwafa 2023 twandikiwe n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ku itariki ya 24 z'ukwa 2023 adutegeka gukina na Rayon Sport umukino wo kwishyura wa kimwe cy'umunani muri Ferwafa Peace Cup 2023 ku itariki ya 27 ukwezi kwa 2023. Dushingiye kubera twandikiye Perezida wa Komisiyo ishinzwe amarushanwa ku wa 12 z'ukwa 2023, kopi murayisanga ku mugereka. Dusaba kurenganurwa namwe, turamenyesha aho twagaragaje ko ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2023 twagombaga gukina na Rayon Sport umukino wo kwishyura wa kimwe cy'umunani cya kirangiza mu ishanwa rya Ferwafa Peace Cup 2023, ariko uwo mukino ukimurirwa ku itariki ya 10 ukwezi kwa 2023. Muri iyo baruwa twagaragaje ko ubunyamabanga bukuru bwa Ferwafa bwagiye bufata ibyemezo bidakurikije amategeko. Ibyo twe dufata nko guhonyora amategeko agenga amarushanwa ategurwa na Ferwafa, by'umwihariko ayirushanwa twavuze haruguru. Nyamara gusigasira ubusugire bwaryo bikaba bitureba kimwe n'abandi banyarwanda bose. Bwashishoze usanga budakwiye kwica amategeko agenga amarushanwa maze bufata umwanzuro ukwiye wo kwimura umukino kuva ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2023 ugashyira ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2023. Ibi byo bikaba byari nta makemwa kuko wari umwanzuro wafashwe mu buryo bukurikije amategeko. Icyakora Bwana Perezida, twatunguwe bikomeye n'ibaruwa yo nomero 110 Ferwafa 2023 yatumenyeshaga ko Rayon Sport yagarutse mu irushanwa mu gihe twe twari tutaranamenya mu buryo bwemewe n'amategeko ko Rayon Sport yavuye mu irushanwa. Kuba Rayon Sport rero yarikwiye cyangwa se yarasezeye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro Ferwafa Peace Cup 2023, umuyobozi wayo akabitangaza ku mugaragaro nk'uko byagaragaye mu itangazamakuru kandi bigahamywa n'ibaruwa nomero 119 Ferwafa 2023. Umunyabanga mukuru wa Ferwafa yatwandikiye ku itariki ya 10 z'ukwa 2023 kuba kandi ibyo mwarabirenzeho mukajya kugirana ibiganiro na Rayon Sport ngo igaruke mu irushanwa nk'uko byemezwa n'ibaruwa iyo kipe yanditse ku itariki ya 10 z'ukwa 2023
2023 kuba mudusubije ibaruwa yacu mutesha agaciro ibyo twavuze byose mutagaragaza mu kuri icyagendeweho muyitesha agaciro, ahubwo mukadutegeka gukina Rayon Sport mwirengagije ukugerageza guhonyora amategeko agenga ishanwa kwagiye kubaho. Kuba Rayon Sport imaze icyumweru cyose izi neza yuko uwo mukino wo kwishyura uzaba ku itariki ya 27 z'ukwa gatatu 2023, none twe tukaba tumenyesheje ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2023 saa 4 z'ijoro dusanga ibyo ari ugusuzugura Intare FC no kuzitesha agaciro, gutonesha cyangwa se kubugamira ku ruhande rumwe entre parenthèses Rayon Sport mu mikirize y'imaka, kandi twembi tureka imbere y'amategeko atugenga nk'abanyamuryango ba Ferwafa ndetse natugenga mu marushanwa, kandi bikaba bidakwiye kuri twe cyangwa se undi munyamuryango wese ndetse no ku bandi abari bo bose bitabira Ferwafa Peace Cup. Kubw'ibyo rero bwana perezida, twebwe Intare FC turasaba ko mbere yo kudutegeka gukina Rayon Sport ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2023 mubanza kudusobanurira icyatumye uwo mukino udakinwa ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2023 nk'uko byari biteganijwe, cyane ko impamvu yatumye udakinwa ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2023 yo aho twayimenyeye twasanze ifite ishingiro. Kugeza ubu twere dusanga Rayon Sport yarananiwe kumenyekanisha ikibuga izatwakiraho mu gihe cyari cyagenwe, ibyo bikaba byaranagombaga gutekerezwaho mu gufata icyemezo. Bityo rero bwana perezida, mu gihe tutarasobanurirwa ibyo tugaragaje haruguru, dusanga iby'umukino uteganijwe mu ibaruwa nomero 137 akarongo Ferwafa akarongo 2023 twe bitatureba, kuko inama zose zijyanye n'uwo nawo imwe twatumiwemo, impande zombi zazitabiriye zikaba ari wo zawukina. Tubashimiye uko mwakiriye ubusabe bwacu, mugira amahoro. Katibito byabuze perezida w'Intare FC. Ngayo nguko rero iyi ni ibaruwa Intare zandikiye Ferwafa, wumvise ko zisoza zigira ziti impande zitabiriye izo nama nizo zakina uwo mukino. Ubwo Zizere ko bashaka kuvuga ko Rayon Sport na Ferwafa aribo bakina uwo mukino, kuko aribo bagiye bakora izo nama nk'uko muri ibaruwa Intare zanditse bivuga. Abantu benshi rero bashobora bakomeza kwibaza bati se ibintu by'Intare na Rayon Sport bizarangira gute? Uyu mukino wo muri kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'amahoro habaye umukino ubanza wo kwishyura bibi kibazo, andi makipe agomba gukomeza muri kimwe cya kane yaramenyekanye, ariko hagati ya Intare FC na Rayon Sport ntago haramenyekana ikipe igomba gukomeza. Ese ku munsi w'ejo kuwa mbere uyu mukino uraba, ese Intare ziraza kwisubira zijye gukina nk'uko umukino uteganijwe? Ese biraza kurangira zitewe maga? Ese Ferwafa iraza kuzisobanura nk'uko Intare zasabye ziti twebwe dushaka gusobanurwa kubanza guhabwa impamvu, cyangwa se tukumva neza impamvu umukino utakinywe ku itariki 10 z'ukwa gatatu nk'uko byari biteganijwe? Ibyo byose ni by'abantu bakomeza kugenda bibaza, ariko reka nkubwire ko dukomeza kugenda tugukurikirana cyane 5 kuri 5 hano kuri Kigali Line TV. Niba utarakora subscribe ushobora kuba wafata iya mbere nawe ugakanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo ube mu mbere bazajya babona ibiganiro n'amakuru atandukanye tukugeza.